Assalamu alaikum dostlar, eniler, baykeler. Bugün 18 fevral, Карабалта мал базары. Buyursa bismillah deb malдардын бааларын билип беребиз. Биздин каналга катталганды, лайк басканды унутпайбыз. Обязательно комментарий калтырабыз. Достор, байкелер, энелер, бүгүн койлорду монтаждап, койлорду киргизебиз. Анан уже понедельник, эртең, Кудай буйрса, уйларды, жылкыларды киргизебиз. Бизге көнүңүздөр, биздин правилабыз ушундай, потому что биз монтаждап, жакшынакай кылып, ошол үчүн биздики 2 күнгө кетет. Алып туруп эле сразу киргизип салып коебуз. Биз профессиональный камерага тартабыз, анткени. Мына кой жакка да келип калдык. Чарба койлор канчадан болот? Койлорун канчадан? Боларбы? Мына мол. Ак, кызыл. 13 миңден, Чарба койлорду 13 миңден. Канчадан турат? Я. 10,5 байке 10,5 турат. Байке козулар канчадан турат отурсуңар? Erkekleri 13 minden. Bunlar 10 minden urgaç. Molar erkekler be? Erkekler o. Erkekler 5 urgaç. Öte 5 urgaç. Urgaçlar 10 miңден, 10 miңден. Суроо отасыңар, э? Суроо. Байкесі улагымен ешке сатылып кетті. Қаншаға кетті? 8,5. 8,5 улагымен, э? Улагымен 8,5-ға кетті, сатып кетті. Молчу, мол, боз қой, э? Бұл қанша сұрап отырсыз? Сатылды. Бұл деле сатылды. Қанша кетті? 7,5 болды. 7,5, э? 7,5-ға кетті. Бұлар сатылу, сатылу. Сатылады 12-ден. Чарба койлор. Чарба койлор 12-ден дейді. Рахмат байке. Чарба койлор канча сурап атасыз? Койлор. Ойлоду? 18? Колусу менен. Колусу менен бе? Колусу кана? Колусу жактан. 18 сурап атат. Молчу колусу жок. 13. 13. Колусу менен 18 сурап атат. Байке, чарба койлор канчадан сурап атасыз? 12-ден сурап. 12-ден, э? 12-ден. Боз бе? Боз кен. Чарба койлор 12-ден сурап. По 12 просит. Дос, козуларды канчадан сурап атасыз? 8,5. Бар ургач, э? Бар ургач молар 8,5-дан сурап. 8500 просит. Ярышты. 30 сурап атам. 30 сурап атам. 25 берди. 30 сурап, 25 берди, бербейт. Ne kanal mı? İyi. Ya. 12,5. 12,5 deydi. Oyluğunuz? Var 13'ten surap atasın, he? Çarba oyluğu böyle cidden. 13'ten surap atacak. Kança bu krasavчик? 12. Ya. 12. 12. Erkek. Erkek. 12 değil. 12. 12. Ne o echkilerchi? 6. Ya. 6. 6 urgaç. 3. Moğol 6 be. 6. 6 ken. Moğol 3. Жигиттер сатады. Молодцы балдар, э? Assalamu alaikum. Алейкум. Байкеде бир пачка ечки кандай болот байкеси? Ар кандай эле балар 5,5, 6,5, 4 миң. Сойгонго жараган ечкилер канчадан баштап болот? 5,5-дан. 5,5-дан? Сойгонго жарагандар 5,5-дан баштайт. Улагы менен ечкилер? Улагы менен 7,5. Улагы менен 7,5. Мына ечки сурагандар. Байкеде постоянно болот. Даже породалар да бар, э? Нөйүнүздү айтып коюңузчу байке, жаңылап коюп. 705 миң. 0705 21 10. 21 10. Номери да блатной байке. Чаласыңар ечки боюнча. Сурасаңар байке, постоянно ечки бар. Любой момент, э байке? Любое время. Круглосуточный. 24 saat. Нөйсен. Порода ечкилерби? Канчадан? 8 миңден сурап атат. 8 миңден сурап. Боз, э? Боз, э. 8 миңден сурап атат. Боз деп. Байкенки 18 дейт. Боз деп. Сүт береби байке? Сүт багытын алып кандай? Байке сүт багыты 3 литрден нече? Байке сүт багытында дейт 3 литр сүт берет дейт. Азыр боз дейт. Канчанчы
Kaçıncı tutu can? İkinci. İkinci. 0 sayıyoruz peki. 507, 0507 17, 17 19. 19 29. Videoda var. Videoda var deyip peki. Oyda kança sıra otası? 18 sıra. 18 sıra otası. 18. Peki koyulur kançadan sıra otası? 15'ten. Semsiye baylanan koyulur koy. Koyulurken 15'ten sıra otası. Ne oldu peki Mirina? 9. 9? Tamam, kozlu koy. Kança? Mo? 18'te. Ya. 18. 18'te ne? 18'te sıra otası. Assalamu alaikum. Peki kozlu koyulur kançadan bu? 20'dan sıra otası var mı? Çoğun kozlar. 20 adet kozlu. Peki. Bu kaçı erkek? Kança olsun? Erkekler var. Ya. Erkekler bilir. Erkek. Ha, sıkıyor erkek. Kança olsun? Başka kim? Bilir bilir. İstimai yoban alır onu. 13, 12, 11 değil. Çoğunuz kança sıra otası? 20 adet. Bu hiç giyin istiyorsun. Ya bak. Жеті. Мына достор, козлу койлорду истесеңерчи мына. Мына козлу койлор. Байке баары биринчи, экинчи туттар го, Мына байкелер бир короо кой дейт. Үйдө дагы барбы же ушулар? Үйдө дагы бар, Сатасыңар, мына боозтордо бар дейт. Байке менен чалышып сүйлөшөсүңөр, кайсы номерин аласың. Байке номериңизди? 0550 03 05 08. Kozlar men moğlar çalıp suraysan uydu dagı бар дейт байке. Булар канчадан сурап атасың? 20'dan sonra. 20'dan. Эгиз kozlar менде барбы? Yok yok. Бирге? Жалпы экен го. 20'dan сурап атып байке. Сүйлөшөсүңөр. Түшүп берет да байке. Давайте байке. Özüm görmüyorsun bak. Мына достор. Байкелер биринчи тут. Kozlar men биринчи тут. Жакшы просто битке багысы битке начар экен, жакшы эмес, 15тен. Байке айтат, 15тен алдым дейт. Kozlar мен алдым. Биринчи тут. Жакшы. Kozlar канчадан сурап атасыз? 16. Эркек кургач. Кургачлар, 16дан дейт. Bu kozlu koyuyor sizlerdeki mi? Kançadan sonra otasın? Bu 22. 22? Mo karanlık Bu 17. 17? 17 deyip sınmaz. Ne oldu şu bayke bu? Semiz koy ya? Bu temiz koy. Bu kança? Olar 17. Olur ile 17. 17 diyor. Marka benim. Çıkanlar. Bu oz kurlar kança? Bunlar 14'ten. 14'ten sıra otası var ya? 14'ten değil. Çıtırmaz. Yaş kozlar. Bayke. Bu kaçı erkek? Kança olsun? Erkekler var. Ya. Erkekler bilir. Erkek. Ha, sıkıyor erkek. Kançadan sonra otasın? Başka kim? Bilir bilir. İstimai yoban alır onu. 13, 12, 11 değil. Çoğunuz kança sıra otasın? 20 bin. Bu hiç giyin istiyorsun? Ya bak. Жеті. Бәке, меринос тұрғач? 8'te. Erkek kurgaç. Kurgaç. 8'te. Бәке, красавчиктер қаншаданdılar? 12'den sıra otası var, 12'den sıra. Ya. Kançadan болады Бәке? 450? 450 çöp dağılı düşülük koy, O, 450 dedi. 450. Kançadan? 420'dan. Kançanı çıkıyorsun? Esport setine. Esport set 420'dan diyor. İşte Karolto'da özetli esport. Kaysıl dedi? Kaysıl ayında? İşte ayında. 420'dan.
Game War. Обязательно Game War. 270'ten deydi peki. Atlasamam, kamışım ben aralaş. Dostlar, çöptürdüler başta. Gel kal. Mol 240 be. Aa, mına mol 240 ken. 240'tan. Var mol çöp 400'ten ken. Nasıl diyor примерно bana. Ya. Tigilda 400 be. Ha 410. Al kanchanchi koz? Ekinchi koz 410 deydi. Sizlerge qo'ldan ketibdi ma'lumot olib berdik. Biz uylardı bugün qo'ylarni kirgizamiz. Erteng uylarni kirgizamiz dostlar. Bir günden keyin. Потому что biz обработка qilamiz. Buyoqdagini jasaymiz. Mal bozorning administratsiyasidan suramiz. Mol chetga машинаңерде парковка жол багылачы, жолго место калтыргыла, могул жерде проезд калсын деген сураныч. Могул жак могул айлардан келген кишилерге пробка болуп калып атат, жетпей калып атышат. Ошон үчүн сураныч машинаңерди мындай четке неудобный жерге калтырбагыла. Калтырсаңар да номериңерди таштап кеткиле.